Fading ke friendsong sungtini han lai friendsong friendsong awongka sini post matric scholarship ni সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি হিনি রেখা friendsong han review ka angong no phunmani bisingo bo tabuk hai o বিজ্ঞপ্তি nong pikanga angong mate sa phunmani mana fika friendsong je thanayo 15 July jora ni je last salemane o je thik khainani bagai norungni obono 30 July jora hani teisa sai review ka abono phunmani bagai no angong no masapiro friendsong o jaga tam kok sapika sung je angnong nom muskangni video phonuka ba mian video norungni bahake go bank update khane update phage link rok naidi che khai naidi hini salai mane friendsong o jaga o je kok samane bor sapika habiani karon o jaga sapika borok adar link ya ni sawo bank account bai haike bank account no jeni ni bumung bai jeni ni adar ro je bung tomani milia abon bagui norok bank o thangi nai norok ni bank account no je nong ni adar ni modike bumung sanamui na de hini sawo friendsong je norok no je update khainani phaikya hani samane je jara phaya jara bumung krei borto nangya jara phaikya message ba nong ni login khaine mani pore jara je update khaijani link phaikya norok khalai di jese kono friendsong o jaga take nong ni problem nujaka Tripura Gramin Bank jaga United Bank ni saw friendsong United Bank kha kaisa Tripura Gramin Bank kha kaisa United Bank ni bongni kubai soli tongo friendsong bongni sobiar nani am hai besi soli tongo borok hair khaija hai ga am bagi abun bezal kere jodi nong ni account number thik tong hangkangge IFSC code thik tong hangke norok existing go sinine update clear di engke jodi norok ni order by bank account no bung milia ke norok bank o thangai correction khlaina di bank go engke asungno jodi norok o ko khlachini thik khlachini ba flap khachini jodi kono problem to hangke norok o number call khajini borok number burkha 7005264594 friendsong o jaga norok khladi engke asungno amung kaisa sikonsa notice reman bagai ang saka kata saka friendsong jodi norok kono karone khlayang mal yang tong ka aboni kono tribal welfare dai krini bor oro already sai ka friendsong engkai sudo abo post matric ya pre matric bo same no friendsong engka jara mobile kri nam sim kemai thangka hanai jara update khalmi norok sim ti khlaipono fat update khladi 30 July ni bisingo engkai asungno teisa joton no hani hai hambai